Kini ang Atraka Balita 943. Barangay Dos ng Siyudad Sanhay. Nagmalipayon si Nanay Rial nga nakadawat og bulletin host gikan ni Konsyal Tikboy Salma. Sa niyaging simana, ipadayag siya nga malipayon kayo siya nga nakadawat sa bulletin host ni Konsyal Tikboy Salma. Bisan na taon-taon na kini siyang mihangyo. Ipasabot niya nga si Konsyal Tikboy Salma mihangi usab niya nga pahulaton una tungod kay kaugalingon man kini nga panudlanan og dili kini iya sa city. Matod pa niya nga ako kay siya pasalamat kay sa ilahang kakabus nahatagan gyud siya og napahatan gyud siya og pondo gikan ni Konsyal Tikboy Salma og iya jong gituman ang iyang panaad nga mo serbisyo ilabi na sa kabus nga katawhan. Catalina Rial sa Barangay Dos, Tanhay, Kasagingan. Ni ako ron sa balay ni Konsyal Tikboy Salma kay nangayo ko og host sa tubig. Karon magpasalamat ko niya dako kay niya iya in taong gituman ang iyang panghatag sa mga tao. Salamat kaayo dong Tikboy sa imong maayong kasing-kasing nga paghatag kanamo. Kay kaming mga pobre in taon may naman pong makakuan po ginagmay in taon po. Salamat kaayo dong Tikboy Salma. Okay, mangutan ako nimo nay kining unsa may saligan nimo kuan ron kaning tubig kay nakapakay kag host usa ka magkaroon sa imong gamitas tubig. Ang akong gikuan sa kumun sa gripo. Kanang dugay na kaayo ng gripo ha. Unya maunay among gisaligan og pangha og tubig anak ko diha magsalod. Kada kuan nga wala na koy tubig sa balay, magsalod gyud ko. Mauna ron pero muauning naning kamot ko og pangayo og host kay para maka kuan ko sa kaugalingong gripo. Mauna. Sige bati nimo dako ba kalipay. Manalipay kog mayo dong. Parting dako anak ko kalipay karon ka ni ananing host kay gamay na may akong kuan ani. Salamat kaayo ni Tikboy Salma. Okay. Kini ang Atraka Balita 943. Makato si Nanay Catalina Rial ang among silingan diri sa Barangay Dos ning siyudad sa Tanhay. Samtang payon usab si Konsyal Tikboy Salma nga mipahiyom kaniya si Nanay Catalina human nakadawat sa polyethylene hose gikan kini sa iyang kaugalingong panudlanan. Sumala pa ni Konsyal Tikboy Salma dili man niya madali daig hatag ang gikinahanglas mga tao apan susama sa iyang gisulti nga pangitaan gyud kini niya og pondo aron ra gyud makahatag og gamay nga tabang ilabi na kining sa serbisyo sa panubig nga karon aduna gyud dili ikalimod nga adunay kakulangan sa serbisyo sa tubig ang dakbayan sa Tanay. Kato si Catalina Rial, dugay na dyan tayo ulat-ulat. Yun, kaya muna giingon ako nga, kung mangayo mo tabang, na ako, di ko kadiag hatag dayon. Kaya tungod nang magutay pundong budget para ana. Muna ako, makakita akong kwarta, usa dyan ko makahatag. Okay, so pila to kabitos mo gihatag Konsyal og pila yang gihangi untaan ni? Ang gangyo niya na mga 200 meters, pero ako ra po siyang giingon nga, makatag ko nimo 100 meters sa yun nga hose para sa tubig. Kaya niko namagoy mangayo po ato pumuhin bahinon. Okay, Konsyal, dako kay pasalamat gani ni tulo aksyon tulo tiyang luha taon sa pagpangayo nimo pasalamat kay kanilagay nung kabus taon sila ulan gawas nimo. Muna kay kita sulugon man ta ni atong siyudad sa Tanay ang atong trabaho pagtabang naman Diyos katawan. Kung ito sa itong mahimo, huwag na tayo ikatag, mahatag na dito. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibo. Ngayon nabi kinis Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz.
prinsipyo, katungod ug baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong walay pinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.